sad imam tremu, ej. Imam tremu, kak izgledam. Dobro jutro, već je svako dobar dan. Kurac, sjelo sam. Dobro jutro, već je svako dobar dana. Ja sam Dragozir i danas, nakon pun kurac, imamo kako zalijepit spoiler na Saxo. Citroenčić. Šeketa, spavaš li mirno? U biti, znači, prvo šta vam treba ga obrisati. Jel, pošto smo se malo vozili po makadamu, malo je prašnjav. Pa šta ga nisi prao, Bog te mazo? Pitanja kasnije. Pa nemaš... Prvo što nam treba od alata je krpa s rožicama. Znači, s tim se najbolje dere, sinko moj, pitajte mog djeda. Znači, uzmete i ideš lijepo, roki, sve prašina. Dobro, ovo nije prašina, ovo je nešto drugo. Nije ta auto bio, ja ne znam. I kad ste osigurali površinu, uzmeš geometrom. Drugo od alata što vam treba, stolarska olovka. Skoro sam na krivu stranu okrenio. I lijepo stavite ga gdje hoćeš. Trenirano oko vidi centar, tako kažu. I evo ti hoće. Ideš lagano. Malo u lijevo. I koncentracija na nivou ljudima. Nisam ti ogrebao auto. Jebate krug. Treći alat koji vam treba je super ljepilo iz Ofrtisime, koliko košta 8 kuna. 10 komada 8 kuna, ej lijepi pravo, dobro. Sad ćemo biti to roki. Stavite ga na površinu, dobro je hrapalo je Bog te. Jebote, ovo tekuće. Ne. Kaže super glue, a? Jebote. To je trebalo biti to. Ne? Ja sam jako zadovoljan sa vašom instalacijom. Misliš? Ja se nadam. Koliko će Danforsa kilograma proizvoditi? Barem 6. Toliko i mi treba. Te oči. Dobro je, gas kameru. Idemo na drugo snima. Idemo na drugu lokaciju. Drugu instalaciju. Subscribe, like, špička, ne? Bade jebe, boli te kurac. A neću to staviti, Bog te, ako još gledaj, jebe mi se subscribe. Čak sam ga lijepo, sorry.